Šta ako vam kažem da drevni mitovi o bitkama bogova nisu samo bajke? Da to nije puka izmišljotina, već iskrivljena hronika stvarnog, dugog i surovog rata. Rata koji se nije vodio negde daleko na nebesima, već ovde, na našoj planeti, davno pre nego što su nastale civilizacije koje poznajemo. Danas ćemo ostaviti po strani klasične udžbenike istorije i zaroniti u svet glinenih ploča ispisanih klinastim pismom. Zaputit ćemo se u drevni Sumer kako bismo čuli priču koju su oni ostavili za sobom. Priču o njihovim bogovima, Anunnakijima, i o njihovom posljednjem, najrazornijem ratu. Pripremite se, jer bi ova priča pred spavanje mogla da vas natera da preispitate sve što ste ikada znali o našoj prošlosti. Pre nego što se upustimo u samu srž rata, hajde da upoznamo glavne aktere. Zamislite Mesopotamiju pre nekoliko hiljada godina. Ovde, u kolevci civilizacije, Sumerci su nam ostavili neverovatno nasleđe, desetine hiljada glinenih tablica. Na njima su beležili sve, od trgovačkih računa do epskih poema. Upravo u tim epovima, poput Enuma Eliš ili Epa o Atrahasisu, susrećemo Anunnakije. Prema ovim zapisima, Anunnaki su bili grupa moćnih bića koja su se spustila sa neba na zemlju. Predvodila su ih dva polubrata, čije će rivalstvo postati sam temelj naše priče. Prvi je Enki, briljantni naučnik, genetičar i neko ko je gajio duboku naklonost prema ljudima. Drugi je Enlil, strogi vojskovođa i vrhovni komandant misije, koji je iznad svega zahtevao red i apsolutnu poslušnost. Njihov sukob nije bio samo obična porodična svađa. Bio je to sudar dveju potpuno različitih filozofija, koji će na kraju svet odvesti pravo u katastrofu. Sve je počelo davno pre pojave prvih ljudi. Sumerski zapisi govore da su Anunnaki na zemlju stigli s jasnim ciljem. Bio im je potreban ključni resurs, zlato. I to ne radi ukrasa ili bogaćenja, već da bi spasili atmosferu svoje matične planete, Nibiru. Prve ekspedicije suočile su se s nezamislivim teškoćama. Rad u rudnicima jugoistočne Afrike bio je iscrpljujuć. Obični Anunnaki, poznati kao Igigi, radili su vekovima i njihovo strpljenje polako je izmicalo. Iako zvanično nisu bili robovi, radili su u robskim uslovima. Napetost je rasla poput pritiska u pregrejanom kotlu. Upravo u tom surovom okruženju posejano je seme budućeg sukoba. Enki, koji je nadgledao iskopavanja, video je patnju svojih podređenih i tražio je izlaz. S druge strane, Enlil je iz komandnog centra u Mesopotamiji zahtevao samo jedno, ispunjenje plana po svaku cenu. Već tada je bilo jasno da će im se putevi razići, a taj razdor doneće fatalne posljedice. I tako je kucnuo čas kada je sve eksplodiralo. I Gigi, dovedeni do same ivice očaja, podigli su ustanak. Spalili su svoj alat, opkolili Enlilovu rezidenciju i zahtevali da budu oslobođeni teškog ropskog rada. Bio je to prvi otvoreni bunt u istoriji misije Anunnakija na zemlji. Enlil je bio besan. Želeo je da silom uguši pobunu, ali su savet starešina i sam vrhovni vladar Anusa Nibirua insistirali na mirnom rešenju. Tada je Enki izneo plan, podjednako genijalan koliko i zastrašujuć. Rekao je, stvorimo primitivnog radnika, Lulu Amelua, koji će nositi naš teret. Enki je predložio da uzmu hominida koji je već postojao na zemlji i da ga usavrše putem genetskog inženjeringa, dodajući mu deo DNK samih Anunnakija. Taj trenutak je promenio sve. Stvaranje čoveka nije bilo čin božanske ljubavi, već puka proizvodna neophodnost, rešenje radnog spora. A to rešenje je na kraju donelo još više problema. Stvaranje čoveka postalo je glavni kamen spoticanja. Enki se, kao vrhovni naučnik, potpuno posvetio svojim genetskim eksperimentima. Sumerski zapisi detaljno beleže njegove brojne pokušaje, uspehe i padove, nalik na pravi laboratorijski dnevnik. Na posljedku mu je pošlo za rukom da stvori Adapu, odnosno Adama, prvog savršenog čoveka. Međutim, Enlil se od samog početka protivio tom poduhvatu. U ljudima nije video pomoćnike, već pretnju. Smatrao ih je nečistim, nepredvidivim i potencijalno opasnim bićima.
nije verovao bratovoj tvorevini, a što je još važnije, nije verovao ni samom Enkiju. Enlil je strahovao da će Enki, stvaranjem inteligentne rase koja mu je odana, prigrabiti preveliku moć. Rat još nije bio počeo, ali su ideološki rovovi već bili duboko iskopani. Na jednoj strani stajao je Enki, tvorac i zaštitnik čovečanstva, na drugoj Enlil, koji je u ljudima video samo običan alat kojeg se treba rešiti čim obavi svoju funkciju. Ovaj suštinski razdor će se vremenom samo dodatno produbljivati. Sigurno ste čuli priču o rajskom vrtu, o Edenu, ali sumerski spisi nude jednu sasvim drugačiju, mnogo pragmatičniju verziju. Edin, kako se nazivao na sumerskom, nije bio nikakav vrt za blaženstvo, već prestrogo čuvani rezervat ili istraživački centar u Mesopotamiji. Tamo su prvi ljudi živeli i radili pod budnim okom Anunnakija. A šta je sa čuvenim drvetom poznanja dobra i zla? Mnogi istraživači, analizirajući drevne tekstove, dolaze do zaključka da tu uopšte nije bila reč o voću. Radilo se o znanju koje je omogućilo samostalnu reprodukciju. Prvobitno, ljudi su bili stvoreni sterilni, kao hibridi, kako bi se njihova brojnost mogla lakše kontrolisati. Enki je, krišom od Enlila, prekršio tu zabranu. Dao je ljudima spoznaju, odnosno sposobnost da produže vrstu. Kada je Enlil za to saznao, njegov bes je bio neopisiv. U tome je video direktnu neposlušnost i potvrdu svojih najgorih strahova. Ljudi su postali nepredvidivi. Izgon iz Edena, dakle, nije bio kazna za greh, već bezbednosna mera. Neuračunljiva bića su jednostavno izbačena van perimetra čuvane baze. Nakon progona iz Edena, ljudska vrsta je počela naglo da se širi. Ljudi su se raseljavali širom planete, podižući svoja prva naselja. Međutim, to je donelo novi, neočekivani problem. Sumerski zapisi, baš kao i potonji biblijski tekstovi, svedoče o tome kako su sinovi Božiji počeli da uzimaju kćeri ljudske za žene. Neki od Anunnakija, pre svega Igigi koji su boravili na orbitalnoj stanici, počeli su da stupaju u saveze sa smrtnim ženama. Za Enlila je to bila kap koja je prelila čašu. Mešanje božanske i zemaljske krvi smatrao je kršenjem svih zamislivih zakona i svetinja. U tome je video isključivo propadanje i skrnavljenje njihove rase. Planeta je postajala neukrotiva. Ljudi su postali previše bučni, previše brojni, a sada su još počeli i da se mešaju sa njegovim narodom. Enlil je bivao sve uvereniji u jedno. Eksperiment zvani čovečanstvo je propao i mora biti hitno okončan. Počeo je da traži način kako da jednom za svagda očisti zemlju od ljudi i ubrzo mu se takva prilika i ukazala. Neizbežno se približavalo. Astronomi Anunnakija su predvidjeli da će planeta Nibiru uskoro proći kroz srce sunčevog sistema, a da će njen snažan gravitacioni uticaj izazvati katastrofalne promjene na Zemlji. To će dovesti do pomeranja ledenog pokrivača Antarktika, što će pokrenuti džinovski plimni talas, sposoban da zbriše sav život sa lica planete. Veliki potop. Za Enlila ovo je bila savršena prilika. On u nadolazećoj katastrofi nije video pretnju, već šansu da konačno reši ljudski problem. Sazvao je veće Anunnakija i naterao ih da se zakunu da niko neće upozoriti čovečanstvo na dolazeći užas. Trebalo je samo da nemo posmatraju kako vodena stihija ispira njihovu neuspešnu kreaciju. Za Enlila to je bilo božansko pročišćenje i povratak prvobitnom poretku. Primorao je sve, uključujući i svog brata Enkija, na zavet čutanja. Bio je to njegov prvi udarac u neobjavljenom ratu protiv čovečanstva i sopstvenog brata. Enki se našao u nezavidnom položaju. Vezao se zakletvom na čutanje, ali nije mogao da okrene leđa sopstvenom delu. On je bio otac čovečanstva, ne samo u prenesenom značenju, već i u onom doslovnom, genetskom. Zato je odlučio da se posluži lukavstvom. Sumerski ep o Atrahasisu nam kazuje kako je Enki došao do kolibe od trske u kojoj je spavao njegov verni sledbenik Ziusudra, nama poznat kao Noje. Da ne bi formalno prekršio zavet, Enki se nije obratio čoveku direktno, već je počeo da govori zidu kolibe.
Zide, o zide, kolibo od trske, čuj me, sruši kuću svoju i sagradi brod, prežali i metak, spasavaj živu glavu. Ziusudri je dao precizna uputstva za gradnju barke ili podvodnog plovila, kako navode zapisi, i naredio mu da na nju ukrca seme svega živog. Bio je to čin otvorenog prkosa. Enki je prelomio, stao je na stranu ljudi, nasuprot volji vrhovnog zapovednika Enlila. Sukob je tada ušao u novu oštru fazu. I tada je veliki potop udario na zemlju. Drevni zapisi ga opisuju sa jezivom preciznošću. Tama je prekrila tlo, nebeske brane su popustile, a vodena stihija je prokuljala, brišući sve pred sobom. Sami Anunaki spasili su se na svojim letelicama, ostajući u orbiti. Odatle su nemo posmatrali potpuno uništenje sveta koji su sami stvorili. Spisi verno prenose njihov šok, pa čak i gorko kajanje. Boginja Ištar je jecala poput porodilje, oplakujući stradanje svog naroda. Čak je i Enlil, koji je sve ovo i pokrenuo, bio zatečen razmerama pustošenja. Kada su vode počele da se povlače, a letelica Anunakija se spustila na planinu Ararat, ugledali su dim sa žrtvenog ognjišta. Bio je to Ziusudra, koji je prinosio darove u znak zahvalnosti za svoje spasenje. Videvši preživele, Enlila je obuzeo neopisiv bes. Odmah je shvatio ko stoji iza toga. Ko je od nas prekršio zakletvu? Zagrmeo je on. Svi pogledi su se uperili u Enkija. Izdaja je bila očigledna. Rat između braće više se nije mogao izbeći. Nakon velikog potopa, svet više nije bio isti. Netrpeljivost između Enkija i Enlila dosegla je tačku sa koje nije bilo povratka. Enlil je morao da prihvati činjenicu da je čovečanstvo preživelo, ali bratu nikada nije oprostio. Kako bi izbegli dalje otvorene sukobe, odlučili su da podele zemlju na interesne sfere. Enlil i njegov klan preuzeli su kontrolu nad Mesopotamijom, samim središtem civilizacije. Enkiju i njegovim potomcima pripali su Egipat i Afrika. Ipak, ovo nije bila samo geografska podela, bio je to duboki ideološki razdor. U Sumeru, pod Enlilovom vlašću, od ljudi se zahtevala bespogovorna služba bogovima. Kralj je bio tek namesnik, običan izvršilac volje nebesa. U Egiptu je, pod uticajem Enkija, vladao sasvim drugačiji duh. Faraoni su smatrani bogovima, direktnim potomcima Ra, a narodu su prenošena tajna znanja iz astronomije, graditeljstva i medicine. Tako je čovečanstvo podeljeno na dve civilizacije koje su se razvijale potpuno različitim putevima, odražavajući vizije svojih bogova zaštitnika. Ali ovakva podela je samo odložila neizbežan sukob. Nova preraspodela sveta iznedrila je nove sukobe, ovog puta između dece i unuka vrhovnih bogova. Ključnu ulogu u svemu tome odigrao je Marduk, Enkijev sin. Verovao je da mu, kao prvorođenom, s pravom pripada čitav svet, a naročito Vavilon, koji je pretvorio u središte svog kulta. To je izazvalo žestok otpor Enlilovog klana, pre svega njegove unuke Inane, boginje rata i ljubavi, poznatije kao Ištar. Otpočela je duga i iscrpljujuća borba za moć, koju istoričari ponekad nazivaju ratovima piramida. Ipak, to nisu bili samo lokalni sukobi. Bila je to borba za ljudske umove i srca. Svako božanstvo je težilo da svoj grad učini glavnim, a svoj kult dominantnim. Ljudi su i ne sluteći postali vojnici u tom božanskom ratu. Zigurati i hramovi koje su gradili nisu bili samo mesta za molitvu, već strateški i komunikacioni centri njihovih bogova zaštitnika. Zemlja se pretvorila u šahovsku tablu, na kojoj su Anunaki igrali svoju smrtonosnu partiju. Priča o Vavilonskoj kuli predstavlja još jednu ključnu epizodu u ovom ratu. Prema sumerskim zapisima, nakon što se utvrdio u Vavilonu, Marduk je odlučio da sagradi kulu do neba. Međutim, to nije bio samo običan, visoki zigurat. Bio je to pravi kosmodrom, komunikacioni centar koji bi mu omogućio potpunu kontrolu nad vezama između Zemlje i orbitalnih stanica Igigija. To bi bio njegov presudni adut u borbi za moć. Saznavši za to, Enlil je pobesneo.
U ovome je video direktnu pretnju svojoj vladavini i nije mogao da dozvoli da sin njegovog večitog rivala stekne takvu prednost. Tada je, kako kažu drevni spisi, učinio nešto što je zauvek promenilo ljudsku istoriju. Pomešao je jezike. Razbio je jedinstvo ljudi, nateravši ih da govore različitim narečima. Gradnja je stala. Ljudi su prestali da se razumeju i rasejali su se širom planete. Bio je to genijalan strateški potez. Enlil nije samo srušio kulu. On je uništio jedinstvo čovečanstva, pretvorivši ga u mozaik zavađenih plemena i naroda, kojima je od tada bilo daleko lakše upravljati. Sukob je nastavio da eskalira, sve dok reči i političke spletke konačno nisu ustupile mesto oružju. Bilo je to oružje kakvo je teško zamisliti čak i današnjem čoveku. Sumerski i akadski zapisi poput Epa o Eri opisuju upotrebu blistavog užasa i strašnog oružja čiji sjaj zaslepljuje sve pred sobom. Pominje se 7 vrsta oružja koja seju smrt i pustoš, pretvarajući gradove u prah, a plodnu zemlju u jalovu golet. Jedan od najupečatljivijih i najtragičnijih trenutaka ovog rata bilo je uništenje Sodome i Gomore. Dok Biblija to prikazuje kao božansku kaznu za grehe, sumerski izvori otkrivaju sasvim drugačiju pozadinu. Ovi gradovi su bili uporišta lojalna Marduku, pa je njihovo razaranje bio strateški vojni udar Enlilovih pristalica, kako bi oslabili moć svog protivnika. Sam opis katastrofe, oganj s neba, sumpor i pretvaranje Lotove žene u stup soli, jezivo podsjeća na posljedice nuklearne eksplozije. Razaranje Sodome i Gomore nije bio kraj, već kulminacija posljednjeg velikog rata. Odluka o upotrebi ovog zastrašujućeg oružja doneta je na veću Anunakija. Glavni zagovornici napada bili su Ninurta, Enlilov sin, i Nergal. Enki se tome oštro protivio. Vikao je da će takvo bezumlje zbrisati ne samo neprijatelje, već i nedužne ljude, pa i samu zemlju. Ali nikoga više nije slušao. 2 boga ratnika, Ninurta i Nergal, vinuli su se u nebo i naneli udarac pobunjenim gradovima. Drevni zapisi to opisuju ovako. U samo svitanje s neba se prolomila grmljavina. Zatim je zaslepljujući bljesak spržio svod. Gradovi su podignuti u vazduh i pretvoreni u pepeo. Bio je to preventivni udar na kosmodrom na Sinajskom poluostrvu, koji su pod kontrolom držale Mardukove pristalice. Uništili su neprijateljsku infrastrukturu, ali su tim činom pustili zlog duha iz boce. Posljedice ovog napada pokazale su se daleko užasnijim nego što je iko mogao i da zamisli. Nakon eksplozija dogodilo se nešto što niko nije mogao da predvidi. U atmosferi se formirao ogroman radioaktivni oblak, koji sumerski zapisi nazivaju zlim vetrom. Nošen vazdušnim strujama, taj vetar je krenuo u pravcu koji bogovi nisu planirali. Skrenuo je na istok i obrušio se na same plodne ravnice Sumera, pravo na posede Enlilovog klana. Bila je to strašna ironija sudbine. Oružje upereno protiv neprijatelja uništilo je njihov sopstveni dom. Tekstovi poput Naricaljke nad Urom sa potresnom preciznošću opisuju užas koji je usledio. Ljudi su umirali u mukama, koža im je otpadala sa tela, reke su postale otrovne, a zemlja jalova. Gorka kiša pala je na grad, ljudi su se rušili po ulicama i niko ih nije sahranjivao. Majka se više nije osvrtala za svojim detetom. Velika sumerska civilizacija, prva u istoriji čovečanstva, nije stradala od neprijateljske najezde, već od posljedica sopstvenog božanskog rata. Zlokobni vetar opustošio je Sumer. Gradovi države Ur, Eridu i Lagaš sravnjeni su sa zemljom, ostavljajući za sobom samo beživotne ruševine. Preživeli Anunaki bili su u nemom užasu. Gledajući u sopstveno delo, shvatili su da su prešli svaku granicu. Njihov rat nikome nije doneo pobedu, doneo je samo apsolutno uništenje. Marduk, čiji je Vavilon na severu ostao netaknut, na kraju je trijumfovao, ali bila je to pobeda nad pustinjom. Postao je vrhovni bog Mesopotamije, ali gotovo da više nije imao kime, niti čime da vlada. Veličanstvena civilizacija, građena milenijumima, ležala je u pepelu.
Čak su i sami bogovi osjetili posljedice sopstvenog oružja. Možda je upravo to presudilo njihovoj konačnoj odluci. Shvatili su da njihovo prisustvo na ovoj planeti donosi više štete nego koristi. Kucnuo je čas za odlazak. Nakon katastrofe uzrokovane zlim vetrom, Anunnaki su počeli da napuštaju zemlju. To nije bio nagli odlazak, već postepen proces povlačenja. Upravljanje preostalim centrima moći prepustili su ljudima, kraljevima i sveštenicima, ostavivši im u nasljeđe deo svog znanja, kalendar, osnove astronomije i prve zakone. Enlil i njegov klan otišli su prvi, razočarani i poraženi. Prema legendama, posljednji je otišao Marduk, i to tek u doba Novo-Vavilonskog carstva. Odlazili su u svojim nebeskim lađama, obećavajući da će se jednog dana vratiti. Taj motiv povratka bogova duboko je urezan u kulture širom sveta. Iza sebe su ostavili nasleđe koje i danas pokušavamo da odgonetnemo, piramide i zigurate, mitove i predanja, a možda i trag u samoj našoj DNK. Njihov posljednji rat je davno završen, ali njegov eho i dalje odzvanja u našim najstarijim pričama, podsjećajući nas na vremena kada su bogovi koračali zemljom. Šta se zapravo tamo desilo? Da li je to bio stvarni sukob visokorazvijenih bića ili samo složena alegorija, pokušaj drevnih ljudi da objasne neobjašnjive prirodne i društvene pojave? S jedne strane, imamo te neverovatne podudarnosti. Opisi oružja bogova i posljedica njegove primjene jezivo podsjećaju na nuklearni rat. Tu je i znanje Šumera o svemiru, koje je teško objasniti njihovim stepenom razvoja. Znali su za Uran i Neptun hiljadama godina pre nego što smo ih mi zvanično otkrili. S druge strane, skeptici opravdano tvrde da je u pitanju samo bogata mitologija, poetski prikaz stvarnih događaja poput ratova među gradovima državama, velikih poplava ili padova meteorita. Gde je istina? Verovatno je, kao i uvek, negde na sredini. Moguće je da su Šumeri beležili stvarne događaje, ali su ih jednostavno spakovali u njima jedini razumljiv okvir – mit o bogovima. Hajde da pogledamo nasljeđe ovog rata. Ako prihvatimo ovu teoriju, celokupna ljudska istorija dobija potpuno novo svetlo. Nastanak različitih naroda i jezika više nije prirodan proces, već rezultat svesne sabotaže. Religije u kojima se ljudi klanjaju strašnom i ljubomornom bogu, po uzoru na Enlila, ili one koje teže znanju i besmrtnosti, poput kultova Enkija i njegovog sina Tota u Egiptu, zapravo su samo odraz sukoba dve frakcije Anunnakija. Nagli usponi i padovi velikih civilizacija, poput Sumera, možda se ne kriju u ekonomiji ili klimi, već u direktnom uplitanju ovih sila ili njihovom iznenadnom povlačenju. Čak i naša genetika sa onom misterioznom otpadnom DNK i neobjašnjivim evolucionim skokovima može biti trag Enkijevih eksperimenata. Ova priča nas primorava da preispitamo sve što smo do sada smatrali neprikosnovenom istinom o sopstvenom poreklu. Jedno od najfascinantnijih pitanja koje nas i danas muči glasi: zašto se nikada nisu vratili? Drevni spisi i predanja širom sveta čuvaju obećanje o njihovom ponovnom dolasku. Anunnaki su se zakleli da će se vratiti u trenutku kada se njihova matična planeta, Nibiru, ponovo približi Zemlji. Ali to se nije dogodilo. Zbog čega? Možda je njihova civilizacija u međuvremenu nestala. Možda su pronašli drugi pristupačniji izvor resursa koji im je bio neophodan. A postoji i mogućnost da nas posmatraju izdaleka, rešeni da se više ne mešaju u razvoj svog dela, koje se pokazalo toliko nepredvidivim. Ili su možda sve vreme ovde. Neke teorije sugerišu da zapravo nikada nisu ni otišli, već da iz senke upravljaju čovečanstvom preko tajnih društava i moćnih dinastija. Ta zamisao zvuči još uznemirujuće. Bilo kako bilo, njihov posljednji rat ostavio je neizbrisiv ožiljak na licu naše planete i u kolektivnoj svesti ljudi. Detalje smo davno zaboravili, ali smo sačuvali suštinu kroz mitove o zlatnom dobu, praroditeljskom grehu, velikom potopu i apokalipsi koja tek dolazi. Hajde da povežemo sve delove slagalice.
Posljednji rat Anunnakija nije bio samo jedna bitka. Bio je to viševekovni sukob koji je počeo kao pobuna u afričkim rudnicima, a završio se nuklearnom zimom u Sumeru. Bio je to rat dveju suprotstavljenih ideologija, surovog i pragmatičnog Enlila, koji je u ljudima video isključivo oruđe, i saosećajnog naučnika Enkija, koji je postao zaštitnik svog sopstvenog stvorenja. Svi ključni događaji drevne istorije, stvaranje čoveka, izgon iz raja, veliki potop, Vavilonska kula, uništenje Sodome i Gomore, nisu tek usamljeni mitovi, već karike u istom lancu i faze eskalacije ovog sukoba. U tom ratu ljudi su bili i povod, i oružje, i nevine žrtve. Anunnaki su otišli, ali njihova istorija, urezana u glinene tablice, ostala je za nama. I ona nam postavlja ono ključno pitanje: jesmo li mi zaista gospodari svoje sudbine, ili i dalje igramo po pravilima koja su za nas napisana previše hiljada godina? To je priča skrivena među prašnjavim glinenim tablicama, priča o bogovima koji nisu bili svemogući, već preplavljeni strastima i ambicijama, bogovima koji su pravili stravične greške. Njihov posljednji rat nije samo običan mit, to je opomena. Opomena o tome koliko lako tehnologija, stvorena da gradi, može postati oruđe potpunog uništenja. O tome kako borba za moć može da satre ne samo neprijatelja, već i samog sebe. Sumeri su gledali u zvezde i tamo vidjeli svoje tvorce. Mi danas gledamo u to isto nebo, ali odgovore tražimo unutar nas samih. Možda najveća tajna koju su nam Anunnaki ostavili nije mapa njihove daleke planete, već ogledalo u kojem vidimo odraz sopstvenih strasti i konflikata. Hvala vam što ste ovo vreme proveli sa mnom, istražujući tajne drevnog sveta. Ako vas je ova priča dotakla, ne zaboravite da se pretplatite na kanal i ostavite like. A sada, glavno pitanje za vas. Šta mislite? Da li su Anunnaki bili stvarni posjetioci iz svemira, moćni bogovi ili samo plod mašte drevnih pesnika? I šta bi bilo sa čovečanstvom da je u njihovom ratu Enlil odneo konačnu pobedu? Pišite mi svoje mišljenje u komentarima. Laku noć!